and then so what the young quan at no one may acquaint you, say young fan assembly at T4. Yet, yet, the charity of winning our Jesus Christ demo. The cost of bomb on say Jesus or Fairba. Now, a bench said the need him can. Miss Row, what the camera we see of our radio no to OFM 107.7. The tune and coupon assembly. I may add my name all night, you know. Now I'm saying, won't to Tobrem in Simuntem. Last week, Nipa by the Bimu die, or no more chance at a Bob Nundi. A rade, a doing to Toblani who on our door, and on our rade. Mr. Rowan, Simuntem. What you might be doing them, said a bear, and pie and bit me Abbey Bobby. Radin Shroud on your case, oh, yes, you could redeem. Amen. Amen. If I tell baby, I will be a bonfire, a giant bonfire. Although for a soul in the number of acres and a super say, only at me. I'm an hour to pass up a private tree be why that was sick. The power of us are transferred, yes, one seven, said the young was a bet 2 million what is meeting into the oil. And this is containers, and as more than bet 2 million with this was for the Mukas and if you Mukai, we used to give me a bonfire. Amen. Amen. Ye near some a rade. And then we are was him. Yes. Yan Sumaya, one hour Sumaya. Yan say, one hour say, ye more time, the mum ye attain. Yes. We saw the attemony in arm our Jesus Christ. In the Bible say a bra or buy or numpo wa mammy buddy or mammy buaten. Yes, you are me buaten. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, you are me buaten. Nemum oba se oba behwehwe na wage de wayera ti last time na me catch on say osofo bi a preacher bi a no se wo ba abonten a wo te se obofo wo ye hunter wo behwehwe na wage wona wayera. Yes. Na de ana ye me ya wo Ghana ni se enipa ni mawurade nipa ni mawurade ba adikanfo no de aye oham ene ntokwakon Anyway, enti say yes na anka say be yi na manipa ne nipa akogina di no madwane afiri sumu no abonipa nipa nya the aka ma ya ne church politics. Yes. Enti oso obai so oba behwehwe na wage de wayera nipa ayera doso nipa egusu mu doso nipa akwa amane hunu kuro mu doso abushafo enu nti ne aka Nyankopon asem Yesu say wan sane ho ama asase so enti na ne nsama wo kanya ne dia ontimi nka asama ye wono ne dia eja ne soma no ne hye no enti owie no okacha ne say eja dia wo hye me say me mawie ti say Yesu esan ho so obeka Nyankopon asama age akra wo ya na obu atan a ka wa ya so den every say ya nsoma ne say wo mebu atan na emum ye so wo magi wiase nkwa. Yes. Tineni kwan say Yesu bu atan enti ya nso so ye mu atan ye mu atan to ase mu atan na wa mu atan mu fo na wa mu amfo efisa atan ko ade bebu nia no ode bebu fisa ye mfa atam wo maame na emum ye yi atan ye tufo ye tenetene ye kyerɛkyerɛ ye kan ni mu ye kyerɛ nipa kwan pa onfa so se de be ya obenya home ama ne de ne kra me ameti ai asama da bia meta aka ne se de ama me pa se me mo dawuro e ya ama ne hunu kuro no. Yes. Efisa ade bia ya ta aka ama ne wura wutirim no eno na wohwehwe so obeyo enti fie bia obenyini wo mu no suban wo mu no na eka wo. Yes. Sa ama ne hunu kuro no da bia Bible boso no abusanfo enye kuro a ye didi agro dabi enti Florence nyume ya na metato o se sa me kaya sa ya kai wiase wie no ya kai ama ne hunu bra no ya kai de ebetu wiase na me yam eseseme enti bire bia beti Nyankopon asem sa bra na no se firi na sa tena wa adwene enti mini a wutie me ye ni bibia ama wo asama ebetimi ama wa de wo kra afiri sa ama ne hunu kuro ni mu no sa na Yesu kan ye o se kuro no ya fa na ama ne hunu kuro amane hunu ni pe ko hunu amane wo sa kuro ni mu eya forever and ever. Yes. Enti osofo a wutie me asole ba me si preaching bia obe preaching no wo endia e ma wure mfisa wo be kasa there is a what do you call it, heaven and hell. Yeah. Many pankai amopa
awia anwumere ma nipa hunu se bonsam gya bi wo ho hallelujah praise the Lord tina rich ye be se ya hwa ade bi okay eniama na betimi di nipa akosa agya ni mu no ya be bo ba akoso okay na eya ade a se me kai sa asem na miyam aseme efiri se nipa a wa asase we so no obi ahunu se oyepe okay obi ahunu se wa wie peye obi ahunu se enka ne hwe biem enti me hunu se me ya rich hu se ono so ye ena de ne nam mu ya hwe Nyankopon asem bi e wo Psalm 119 verse number 16 na nsa na ye be kan no ye kasafa awudie mojahwiegu anase abortion mojahwiegu awudie anase abortion awudie ehune ye kasafa na se ye namo a yetimi koto se nipa akumubi na ye nyina ye yam sese ye ne aka nipa itirimo oden yes nipa itirimo oden wadi awu na ye condemn na ye ka de ye pe eto no so ba me kira wo se ansa na Nyankopon asem ne nkwa wiye no ubehu ni se wo ye wudifo chen sa nkrofo ni mpo no kre wo ye wudifo chen sa nkrofo no na nim na wunim asekire ntia okay hallelujah praise the Lord yes say free Genesis okay. Genesis chapter 9 verse number 6 Genesis chapter 9 verse number 6 for say the ocean nipa moja gu no ya kasafa awudie ho yes ose enipa bi a wa asase we so a ohie nipa moja gu no ohie nipa moja egu no onipa so no na ba hie ni moja gu jasem ni nipa bi a ohie nipa moja egu onipa so no na ba hie ni moja gu ohie nipa moja usagana utwa obiti a wo hie moja egu yes utwa akokoti a wuni awu ba obi obetwa nipa ti obebu obi tuo even obe poison obi no wuni made ya no according to Ghana mramu no so obi kum nipa ya de ni ko prison on back biem no kwasem prison won ya won ya from condemn for asase ne de na sa condemn for no kwa ya bowtuo ya fa no foreign squad ya de ade shewuti akata wani ne ya de wasa woni ya bowtuo akun every say wakum nipa bazese em se emrafo fro bia banti o masesem tie nya do ko sa prison wa umma biem you find life imprisonment over them forever and ever. And ya there be pie aba be fa ofie adi so biem umma ye wadwuma biem because of say wokum nipa. Yes. Munti asem na make a kire munani ye. Honam fam. And say da wo mani pa wokum nipa no no. Say ye ko kampo no ye de ne ko to ya diem. Amani hunum say won ko so for the rest of the life. Ni nya ne say wokum nipa. Ebi wa ya taate with hard labor. Enti omusensa wam ne ye wodan bi wo ho a okwa ya so light ebom te say de sibi a light ibo so hwe ye no ne ye de wato form na ye de wani a kire light no wo be hwe light ne say the rest of your life anya de obepia kwa bontin biem yes another one ye say de enadoa abobo wo side and side sa wo tan no hu say ya dadoa na no be wo o tan ko left eye be wo o tan ko top eye be wo de ya wa ne say wo hwe so nko a omo say obi timi damu a be about 5 years 10 years na na ni nyina afira aya punishment a wo kum ni pa ya de ma no munti asem ni ye awudie hu punishment honam fam de ma ni pa no okay obi atia no wo ka bi yes obi atia obu wudini enti ba bia na mo mpeso obebe ho dabi kura ni yatim se aka so obi ye wudini a obi nkwane nchen ya yes no so obi ye wudini a obi man no ana Bible ni kirem se nipa bia obehie nipa moja agu no onipa so no na behie ni moja agu onipa so no na behie sa nipa ni moja agu efese Nyankopon suban so no oye onipa efiri se Onyankopon suban so ana oye onipa na tese se obi kum nipa wakum han wakum Nyankopon yes what did I make a chom efiri se Nyankopon ne nsaso wankasa wa ya abo bia se ne saso ade a obo ye nyina including abofo yes wankasa o yom se ne saso ba nipa de oso ye nipa te se de ne nsaso enti so obi hie nipa moja gu a sa baba pa no so be hie nipa ko ni moja e de so agu me baka sama kire opa pay attention na temi o wie no to aso se enam sa ye ntene monya dai na mo de mungo monya dai mungo na mo no monya dai mungo na mo no mungo na monya dai mon dore
Awa yefa. Asase so menya. Na munya asase so menya. Na mo no so wo so. Eno anu na mepe. Monwo na mo no so na munya asase so dia menya. Na mo no so wo so. Na tasa wanka baako. Dabi. Wanka mienu. Wanka miensa. Wanka nan. Dabi. Entina ya kasa kire wona oye awudifo. Yes. Sa awudifo no Bible say mo so amanehunu kuro no mu benya mo chafa wom. Me, I came here to preach Jesus. I came here to present Christ to you. Yes. That's the best. The time is up. Yes. The time is up. The time is up. And I come very short. Oh. They can shot nipa here Jesus. And now we did for na make us a now, mommy and Shadia, so I says a nipa no dear. Nasa wonam from ya panisina. Anya mawre me se hunhum so another punishment ya dai e wo ho. Kwasempa. Sa wodi ne de nipa musa ya wudie. Enta no de nka ho. Ya yes nkan. Ya. Ana ansa na asam no ko wiye no. Awasa wo ma won saso na ko confess. Yes. Ko confess your sins and yes it will never be forgiven. I'm telling you. Bra, yansa sem fi Psalm 119. Okay. Verse number 16 or ka sem bi. Nanka was say start free verse 10 by time in into no. O dey start free 16. Verse number 16. Was say wasade ho na me ho sepemi. Psalm 119 verse 16. Psalm 119 139. 139 verse 16. Psalm 139 verse number 16. Yeah. Verse number 16 was say me moja to anko no wani kunu me. Wase bra oye dey moja to anko no e moja to a enti me kirama de bi wo hawa wutie me anya bra yawo ai ka me na nya 16 years na Awurade nim no. Yes ha. Anya bra yawo ne to a oye nye e wo hospital na Awurade nim no. Munti asem ye okra bi nipa bi o wa asase we so no anya da yawo no na Awurade nim no. Dabi banim da o di nim no. The very day as spams ne call ba ne ho no. I guni yam na yemu tatoa no wase saa time no na Awurade ye dai enim no. Bacho mutere me basa metira anya bra yawo wasi asase so day one no e wo leba wo ho na Awurade nim dabi but the very day a enso no call ba ne ho no ayemu tatoa no wase saa day no na Awurade nim mi emos. Yes. Fansa so na bi Jeremiah chapter 1 verse 5 ya besa babak Jeremiah chapter 1 Jeremiah 1:5 verse number 5 Bacho say na unya mfredi mfra utwa mu no na unya mfredi start free 1 bra besi 5 so he kiaba Jeremiah a ofri osofo a wo Anatot Benjamin asase so no mu nsem nie ko ono na Awurade asem ba ne nkyɛn ono Awurade asem ba ne nkyɛn sɛ na hini Yosia a oya Juda hini Yosia a oya amrado ahemforo na hini afia ɛtɔ so sɛ dumia nsam na ba Yuda hini Yoakim a oya ba Yuda hini Yoakim ɛbra so sɛ adi besi Yuda hini Sedekia ko a oya Yosia ba afia to so du ba ko awieye adi besi Jerusalem tu a wotu won ko ebosu ya to so num verse 5 na Awurade asem ba me nkyɛn na Awurade asem ba me nkyɛn sɛ ya nwuru ya furu mu no Awurade asem ba me nkyɛn sɛ mi nya nwuru ya furu mu no mi nya nwuru wo hefa ja furu mu no na minimu na wunya mfra adi mfra utwa mu no na wunya mfradi ano no kasafo day a ye tem wo no. Yes. Labor word wo ye tem wato fam wase day a saa de ne nya ntaki place ye ntem wo to fam no saa de ne na Awurade ye day animu am tewo na me si odifo mama na man that day no enti sa obi ba ye odifo a obi ba ye sofo a obi ba ye sikani obi ba ye buroni obi ba ye hiani a ebra wo ye furu na Awurade ye day animu no pa oye all knowing enti me ti am preaching na Awurade nim sa saa da remember be preaching. Yes. Nye dey a wo mi no no nim me dey a me maame me papa fa me maame amoja no e ko nyam na no hum say ye fa me emos. Yes. I'm telling you something me ba ka sam pa akyerɛw efiri sa abusafo enipa ko bu nsam jam doso ensam o se ka kyerɛ wo no mu hunu de ko bu nsam jam anya no ne ntokwa na ye kuku no dabi azie fo betena wa Sabbath ai church of Christ for ba tight we ba odifo we ba osofo we ba osampaka ni masa de mu ye ne nyina ne Yesu no obeto bi o pa obeto bi so san ho ko twa akra wa de wa ya. That's the best. Say amemu a na nya ka Nyankopɔn kom so no be say ye de me se de Awurade bie manu na me stop here because was say ya de e wo ho yes etwa say ye de eba
na sa ama be ne nanum asam na ko Yesu ye torofo wase di fo turfo bebre baba wanka ba ko anka mienu etimi mini time masa ankrofo e wasa okra na waya na me ko hwehwe bre Yesu yes because the time is up na so the time asama okra ne tia odemri ko fia no ko sesa ne nema firi ba ma ne dem no say Yesu atiri kwan that is the gospel in the here. Jesus have mercy on us. Amen. Because any prayer zera, any prayer woo, any prayer kobun samdem. Thousands of people are going to hell. Video na me be yitira me born repeat what them tie sa. Papa panim go suwa, oso ya sofo so no ya boss. No ya boss, na nipa egu ni na ya say, ni e regard no so style, no zitugu underground. Ada to asoma me. Enta bra me ye yafunu ada me ma me yam no ene rode sha me nso yes ene ofra me sam yodifo enti sa da ne rode di ni me yes amra sam 139 16 be kai ho 16 me yam ja to anko no ti me yam ja to no wani hunu me wani ya da e hunu me bra do yam ja to ne rode ni ya da e hunu no ko na onwuma mu watwa ni nyina na onwu mi bra nam da yafunu no to asoma me wase na onwuma mu no na nyankopon onwuma mu no watwa ni nyina me watase yes kaniye wase Abraham yemu ja to no hu me ana te okra bia be ba asase so ya wa list okay sa message mama na so le dem da having parade ai so okra bia na wo be ba wiase ne wode ni mo nyina yes wa list wo mu din say na ene date say 8/7 8 July okay 2017 and any pebe basa susu nyina erode liste onimomu nyina to alese woni nwumam ene mos babanti ya me de ba ye no group am no mu ba ye nyina wonim ye wa list ye nyina ye din wo ho di oya sofu wonim no do ye evangelist wonim no do ye sekani wonim no do ye hiani do ye broni do ye lati onim bia wa liste awo ho ano sa nim dey ye be sa dey back and to some way of no when you hunu me no wo sa tro me dis ade umama dani be ye dwe papa na ebere bi on assemble si e wo abusokuru abranche no na so for we bomb pie mama mi okay afi wo bomb pie na sister ni isu e no be che mic no confess o kan ni mu wo so a wo kana ni mu nsama na enema bi tutu no problem bi tutu nto say onya adrum no na ne ho nyina firi soro kosi fama ye muja tam my god okoni pa won ni pagani okoni pa won ni pagani ento oba oba ka so for won confess with the whole church so you oba walefo a wo be asa for ni kuna sa anyem ni kuna anyem ni biem ana wa fa etra ko yagu my god ni kuna na hunu na wo bra wo hu ano to be gina na so for share na no se mame woni say wa koye sa amoni we na akra no nipa kro no wo yo sofo enti ni moja ni come to say the na hebe dia come no Jesus sister ni munu me say dey amoda na dani yeye yo people were crying no so no confess say dey atoni ni enti the very day Rachel Bass associate chiro ni din to ho and they say yes awanya 30 years and what nim so obi was associate so e friend Rachel wanya 30 years yes wo nguma nim awon nguma nim wa chira to ho masa watira to wonim se okira bia ba ento so bia onu nam enipa so ama ni moja hiegu ya no so nam nipa so be hwe so moja sa nipa no nam wanka sa nipa so e be hwe so moja gu yes na mi busam aja mi bu ko tena da quotation bi abofra wonya ma wiase yeah waye obi bone onu obi wasem onye obi abone wona ma okose pe no wansa da wo sekose be ma ne pe dabi ana woni na koda ana sa amuja no wonse we ba bia me kan na amuja na me kan yeah because satan no dinim ana de ye wudi na ye di no hwa akoye ye kunu wa ye fa ne sai so de ni de chabo ase no ankrofo ka ana umadi awu ayi papa we sam kranchakra wa dumi kuro no ana me tese so wa dumi kuro no samone ne kwa asole a monko kan kire no yes se won reverse se wo wura ne church ni ma oni member ebia na member ni bi ai sa krom woni obe ne de se ne so le mani bi
Eya sa kromofo ni bia. Enti wa domine church na onim. Look at this. Who ko dominate ayede. What I say? Na osawura church no onim church member say ya boss wa so dem. Awudi ebi cha awudi ebi. Dabi ebi ntebi. E moja bia be hwe ogya ye moja. Pa. Enti say obi tenana se na so ya boss ya. Sa ni pan you would ni church den tro boss fo. No kwasam. I'm telling you. Kwasam pa. Proverbs chapter 6 verse number 17. Proverbs 6:17. Proverbs chapter 6 verse number 17. 17 was say any intra any tongue. Was say Ania what is the free 16 verse 16 adian say na the time. Adian say na the time. Na the toso say na create one. Ye toso so ye na kra de achi wade ye. Any atan tongue. Ania eteranton. Atro tetrema. Atro tetrema. Ne ense when say e ka so obi ani tara ni ton wo mu de omu de. Ah. Se ni pe wo wiase eja ye mu awurade baako. Kaple. Jamfari awurade ye mu no. Ento se ni eteranton. Yes. Ana de ba biam. Atro tetrema. Atro tetrema. Ne ense hwe mo je dibim